Ampurayang teraksamang sinyal di desa Titiang nenten je becik nika mawinan terputus pegat agak Titiang durung macerita niki. Ampurayang pisan ring semeton Titiang internet Titiang nenten becik ring kampung. Jadi astun Titiang angen wifi nanging nenten becik. Nggih. Ini carita sana jagi bakti yang Titiang mamurde mobil. Titiang anak tiwas ring desa pasti dot lah mobil. Santukan yang waktu medue mobil masa hujan nuju pesum lancaran enten je lakar kenisam. Minabang Titiang akeh taler semetone ma pengabdi mangde medue mobil. Nika mawinan Titiang nanda boleh inspirasi jagi makta yang carita cane mamurde mobil. Nanging aksamang tema sujatin yang mace cerpen nggih. Titiang ten memace, Titiang rag-rag langsung niki. Nggih. Kawitin Titiang macerita dumugi Ratu Idodane terhibur. Dumugi terhibur. Titiang nenten jesuwe jagi masakto toh 5 menit. Bisa-bisa kirang kan 5 menit mereka. Bu Wanda suksema sampun ledang menonton dan melambaikan tangan. Suksema Bu Wanda. Niki Titiang nyerita yang nak ring desa niki. Pan kacong. Pan kacong puniki wantah kuli bangunan. Sedino-dino wantah maburuh ring semeton sane medue utawi sane ngician pekaryan. Ipun dados buruh bangunan, kuli bangunan. Sedurung Covid buruh punika boleh upah keroblah tali awai. Biasanya yen maburuh daso lemang pisan wau ngamolehang upah. Nggih rajang sore Pak Nyoman Sutara semeton Titiang perangkat desa ring Batungsel sane senantiasa mendukung Titiang ring YouTube, ring Facebook, taler ring pekaryan. Niki senior Titiang ring Batungsel Pak Nyoman Sutara, Pak Nyoman Juli juga. Terima kasih sudah melambaikan tangan. Sana mungkin Pak Nyoman Sutara sedang panen kopi. Semoga kopinya hasil kopinya becik. Lanturang Titiang. Pan kacong puniki jenak ring desa anu. Ipun wantah geginan sedina-dina wantah dados buruh bangunan utawi kuli bangunan. Ipun rimo upah nyabran dina keroblah tali. Santukan buruh yening tukang boleh sampun satak kantos satak seket. Biasanya ring sampun daso lemeng makaryo wau pemborong miceyang upah nyane. Yen daso lemeng boleh upah keroblah kuda dadasne? Kuda? Patut keroblah tali rupiah ada solemeng. Yen bulan sama 1,5 hampura. Keroblah wayi yen daso lemeng kan 1,5 juta.
Ia na bulan kelong na selemeng boleh 4,5 juta. Monto upah ia dados kuli bangunan. Jadi astun menyi kiwalo maji santukan api peluh pedidi. Sekayo pedidi. Nah niki pan kacong puniki dawak dumun nenten tamat SD. Niko teh mawinanipun mau usaha ya diastunipun dados kuli bangunan. Pengabdiannya ne mangdo pianak-pianak ipune preside tamat SMP. Agat niki pengabdianipun pan kacong pianakipun ane paling kelih wayan kacong Anjas Mara preside tamat diploma 3. Pengabdian bapanipun wantah tamat kantos SMP. Nanging karena selagi pun pan kacong megawe terus boleh man memburuh dadosne ngidang nyekolah pianakipune kantos diploma 3. Nggih, ngerah diploma 3 keuangan lan perbankan. Dekoring bukit dumun pianakipune I kacong Anjas Mara ma sekolah utawi kuliah. Gelisen 1 risampun tamat ipun I kacong Anjas Mara ma sekolah utawi kuliah raris boleh pekaryan ring toko. Santukan iwayan kacong Anjas Mara puniki seleg megai jujur niko raris ipun boleh kepercayaan tekening bos ipun boleh kepercayaan si malu dados tukang ting-ting barang. Makin dados sampun supervisor. Boyo priser supervisor. Mapan boleh posisi makin dados supervisor. Ipun kenten sewai nyinak niki. Di bagian sil ya, di bagian penjualan, dari sales ya. Nginangnya makin ke warung-warung, ke toko-toko. Ngan pas niki makte dagangan. Dan nah, ipun nih kacong Anjas Mara puniki. Susemo Pak De. Pak Gede Aris Fidrawan. Nah, ada jak semangat tiang wana. Aduh Pak Gede nyak mau balik niki. Suksemo jak semangat wana tiang. Terima kasih Pak De selalu mensupport. Nah, haturan tiang santukan saya makin dados sales. Nginang makin ipun medagang ke toko, ke peken, makto barang dagangan. Meklu-meklu, iwayan kacong Anjas Mara puniki bisa ora nyetir, bisa nyopir. Ane nguruang niki timpal-timpalnya peturu memburuh di toko, sana aja ke ngindengang barang. Barang dagangan nggih, boyo barang sanetiosan. Nah, pun dari sekian makin ujan pun makin ukun yo mulih sing bange ngabo motor ken bosna orene ngabo mobil. Nah mapan bange mobil jani ken bosna diturium lantas nyamatang teken bosna. Makasih Pak Dek Bing nyimak Pak Dek. Wah suksemo niki perginan titiang senior titiang niki seniman titiang niki Pak Dek Bing suksemo. Lanturang titiang nyamatang lantas ya iwayan kacong Anjas Mara puniki teken bosne lakar nyilih mobil kalabo ben mani melasti. Santukan ben mani di desa nipune jagi ngelaksanakan pemelastian ke segara. Nah, laris iciane pun nyilih mobil teken bosne. Pun jani nekat rumah ceng kejut bapa nih kacong Anjas Mara sawireh napi sawireh kacong Anjas Mara puniki mulih menjalan batis. Bapa nenarke motor piana nih hilang playbang maling. Nah gumi kene jene gumi grubuk masan kopet
Megenap ilang. Jadi yo ngaden motor pianak nilang. Karena ibi napi, ibi pertimau ada hilang di puro. Jadi tidong pepinah yo pan kacong aja semara pun iki kadene motor panakne hilang pelebang maling. Karena panakne teko mau jalan batis. Sing po motore sing pelebang maling po. Mun sing pelebang maling lek-lek cai mau jalan batis mulai. Gitu yo pan kacong. Tenang po. Motor di kantor kajang po. Itu kaking sanan di kantor. Men, cai mau kebar mulai. Wah, seng po. Yang ngabu mobil po. Ngabu mobil. Kalau bisa ngabu mobil di Juman. Gitu bapak. Oh, kene po. Yang kan posisi yang bu menek jadi di kantor po. Yang bang mobil aja bos. Baik saja bos yan. Ada mobil mana ya bo? Melasti baponya milunya melasti nah. Bapo bang de malunya naga. Bang caro bos-bos de sinetron atau apa yan? Bang baponya de malu naga nah. Gitu pang ide bapak nanti kan panak nah. Nagih bin mani nuju luas melasti ke segaro. Pan kacongnya apang bahan negak di malu. Dopo. Bos tu ada si negak di malu po. Gitu ya. Usia ada. Di durio. Bapo negak nah. Yang di malu nyetirin. Bapo di duri negak. Nyak cara bos-bos di sinetron aduh pasti liu kalau bisa go ngomongan rago panak nih pan kacong ngabu mobil hebat yo panak nih inang kacong ngabu mobil pasti kadene boyo-boyo teken bisa go manio ya no gelah kan nak bo terkenal lacur terkenal tiwas. Makasih Putu Arnawati. Rago kan terkenal lacur, terkenal tiwas. Jadi yang mulai ngabu mobil, ben sado ben mani melasti ngabu mobil, bisa omong nih bisa kan bisa go ya no. Pasti kadane OKB. Pasti kadane ngubuh brerong. Ngujan nak lacur ngidang ngabu mobil. Pasti gitu nak ngomong rego ya no. Nah, api gitu nak ngomong mana yan? Tutup mata, tutup telinga nah ya nah. Bongolang awak, buta wana awak. Karena apa? Pasti nak iri bo nak nepuin rago karena rago nak tiwas nekdak jadi bisa panak man gaya luwung ngabu mobil. Wah pasti eran bo nak pasti tidong bo pemikiran nak bisa go mani. Terima kan yan? Terima kan? Rago apa yo? Tanah ni adap kalsing lah ada angon meliang wayan mobil. Ngubuh brerong masih dijo meli brerong. Nah, ini kan nak ulian yan megai tulus ikhlas. Nah, yan gitu ben mani semengan yan bangun. Umah lu mobil pokoknya bapo negak di duri. Po. Arah dojo mau pindah boyo-boyo kudu ya po. Rago nak bo terkenal lacur kenal tiwas nyen yo ngaden rago ngadap tanah kal meli mobil. Nyen yo ngaden ni rago ngubuh brerong di cok ada nak ngadap brerong kan sing namang po. Di ado nak ngadap brerong pising lah ngon meli po. Ini kan nak reward dadana po. Penghargaan karena tiang ngidang megaya ni malah. Tuh mawinan bosnya percaya ngemang nyilih mobil. Kiwalo nyen po, do nyen bapo sebet. Tiangnya ngajak bapo mani luas ke segaro melasti. Kiwalo bapo do nyen negak di duri. Kangwang di malu negak jak tiang po.
Sing luung po negak di durinyan orto sing nyambung aja yangen po. Kaya nengken. Nawang perjuangan bapak pidan lekadan. Desingnya bapak peng lekadan nak bapak ngena. Memen cai neng lekadang tuh menggantung pokok kateh. Bapak ngubuhin cai itu berat. Masa batek bapak nage numpang di mobilin negak di duri sing bang. Dijo. Kinen wayane tresnan wayane meramo teken bapo. Sangsi daden bapo buko jani. Tak bapo nage negak di duri di mobil itu sing bang jening. Dico tresnan caine. Jengahang dek bapo. Jengahang dek bapo. Bapo ling pidan bo ngemang cai nyokolahan cai mayan cai SPP, meliang cai nasi. Nagih cai pidan sepedo beliang bapo sepedo. Nagih cai motor ka beliang motor. Jani bapo nagih negak di duri numpang di mobil ngujang sing bang. Suksemo Ratu Suryo. Tuajen titiang de bagus widya sekeniten. Belin titiang sane wenten ring Australia. Beli saicu. Suksemo beli. Stata nonton yaning titiang. Ngeranyek ring Facebook suksemo beli. Bu Dayu Irma talar suksemo. Masa bapo tuang deh acepot tekening cai. Bang jo bapo numpang negak di duri. Banyak cara bos-bosnya di sinetrone. Kalau demi tenah pokewah nih tak nganeng bapo melasti ke segaro bang bapo negak di duri di mobil cara bos-bos di sinetron itu. Dojo salah tampi ke itu kudo ya po. Unuk titiang tresno ken bapo, unuk titiang sayang teken bapo. Sing sanang raguang po. Secara mas po 24 karat nyen sayang titiang teken ning reramu. Tiang sing bani alpaka tekening reramu. Ki walo kene po. Diolas ben mani. Do pesan nyen bapo. Negak numpang di mobil titiang negak di duri. Diolas do po. Diolas do. Niki ulin titiang sayang nombahang bapo. Sing bang tiang negak di duri. Maro gitu pesaut yo. Iwayan kacong aja semara. Ngede pros ngambul bapan. Sing yang ngomong ben jak mendejit makan. Ngupatan jelanan lantas pulas. Padahal selenu. Sing biasa nih yo pan kacong aja Semarang ngambul gitu bisa do ngebelagang jelanan lantas pulas. Panganan ya wayan kacong aja Semarang. Cek peleng ya. Dico pelih rago ngomong aja bapo. Bo medasar rago ngomong. Salah tampi bapo. Sing makejang mobil itu pantas tegaan di durin. Nu yang adanan ngajang bapo negak di malu. Bang ado ajak ngorto. Selantang jalan. Ngiring sesunan melasti. Nah. Itu sangat. Ben mani bapo dong dayo ya. Gitu ya ngemel-mel pedidi. Negak di balai bengong. Nah gilisan satwa mungkin mekruyu sampun siapa. Sampun semangan iki. Kukul masih bo memunyi. Tung, tung, tung. Nah kukul niki kukul kayu. Kayu ngeranang kayun. Kayun ngeranang kena ditubuh kena banyar. Membesikan di kukul itu. Maro megede kukul. Onyang ngerti. Onyang mekekean. Onyang jani lungo. Utawi luas ke puro desa. Jagi ngiring ide susunan. Masucian ke segara. Pan kacong anja Semara. Kita masih wayan kacong anja Semara. Subo suwud kaya. Subo suwud mekeken. Nyalo udang. Nyalo kamen. Membaju jani menjalan. Ke Bali Banyar. Mapan itu ya kacong anja Semara. Markir mobil nih. Kasih Pak Saju. Mantap. Masuk di TV ya. Makasih Pak. Bo ke di Bali Banyar jani.
Wih, melengok ya pananya Semara. Sawire apa? Sawire ada 2 mobil mererot itu bensado. Kedua mobil itu baru magnyes. Ani bensian, mobil sedan slem. Wih, ngelelam, makemnya. Ani bensin kan motor mewarna putih. Masih kedas nyaling. Wih, demen tenyo pananya Semara karena banyak negain mobil mewah. Yo ngaden mobil ane abo teken panak itu mobil sedan selem makemnya tuh. Gitu tuh ngerana, wih, nih mobil panak apa hebat lah panak rago. Hampir rago tamat SD, panaknya tamat diploma 3 cek man mobil ya di kantor. Ben satu mobil mewah, mobil sedan, nyalang saja cek. Cocok rago negak di duri tu. Wih, jak kadane bos. Jak pasti kadane bos rago kena. Karena apa? Karena negaan sedan mewah. Jet nih selem nyalang. Wah, gitu yo. Dikenah nih i nanang kene pan kacongnya Semara. Yo sedang itah menghayal gitu. Yo tegona ani ngelahan mobil ada gitu. Hidup di mobil sedan tuh lantas greng. Meglengak yo. Ipan kacong aja Semara. Ih. Sing tuh mobil panah. Benar yo kekaling ibi. Sing banger nago negak di duri. Cetetan mobil bawa barang. Buat. Ange semeton ditiang. Wanda asa punika ditiang presiden agingen. Mesatwa serentak niki. Wenten sampun sane kacatri 55 orang. Sane sampun nyarangin niki. Maco cerpean puniki. Domogi presiden ngakeh-ngakehan. Niki kapertama ring Bali niki membaca satwa Bali lan puisi Bali. Pertama niki nggih. Elingan niki sane kapertama. Akeh sane ngewacen sastra Bali menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sane kaping klung benang. Domogi melarapan acara puniki sastra Bali modern ring Bali ngancan kasumung. Ngancan akeh sane seneng nyarangin sastra Bali modern. Mendekadi ngeripte satu cenet utawi cerpen nyarangin makarya cerpen utawi taler nyarangin nyurat puisi Bali. Nggih, penglingsir titiang ring peseraman sahabat serase bapak nyoman mastre jeru nyoman mastre taler sampun ledang nonton titiang sene wau titiang sampun mesatwa ipian anak desa sane ngelah mobil. Aksamang titiang makte yang secara spontanitas ngarang pun secara spontanitas niki dan makte buku nada-nada niki tanak melo demen nada niki api tiang mesekenan masih nak amonian kan kebiasaan ditia aja sing ten luung titiang masuk ya kanggon amone tiang bisa amone titiang ngaya gitu. Nggih ring switran titiang sane sampun nonton titiang aturang dahat suksema. Mejanten sampun iwau titiang macerita nenten lancar jelek niku aksama. Santukan niki gerak-gerak langsung ring siaran langsung. Domogi terhibur. Pangabden titiang dan terhibur. Santukan ending titiang buat pan kacong anja Semara puniki terkejut. Santukanipun narga pianane makto mobil sedan mewah
niko mawinanipun lingibi ngidam nage negak diduri bang caro bos-bose ring sinetron. Cetetan api, cetetan panane mulai ngabo mobil bohok. Mbak misi barang ya negak diduri saja kadang barang dagangan. Nah menurut Titiang monton kan bisa Titiang aksamang pisan. Sekali lagi Titiang mengucapkan selamat dengan Subitran Titiang Putu Supartike Supar yang super sanes sampun ngerincikang acara puniki. Majang ring kantin-kantin Titiang, ring sajebag Bali, ring sajebag Indonesia, ring seluruh dunia, ngiring pekikang merdeka, 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 suksemu.